namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Xana namuntlha ta khavelela loko Jeepy Khatapila akombeleriwa Zitha kurivaleriwa eka Mr Post. Yeah, so ka siku ra namuntlha ra 19 May mfike ni hlanganisa hi Post man. Ya Jeepy Bongani of course Jeepy Khatapila. Mangu tele ngona ra ka channel la tivete tele swinene. So fike hi vona afika posta Mr Post ni kombela u nga n'wi beef Zitha Reginald. I mi sabote ngopfu ma TS. Ku hamba ka ti-artist swi vavisa ti-supporters. Leswi Jeepy Khatapila a nga vula swona. So Jeepy Khatapila I ri yini kahle hi ndlela yin'wana yena of course la zama ku va mediator around this matter hi ku Mr Post of course confirming ku la ku n'wi beefa Zitha loko ri video la mi nga se vona ta vekela link ka top comment confirming. So hi ndlela yin'wana u va ku zame ku va xavelela hi ku va kha kombisa ku Zitha swa ku hi ndlela yin'wana swi nga swi posta against Mr Post I swi poste hikuva a kha twa ku vava ku va Mr Post disukele ka team Shirimani leyi na ku va of course Mr Post a kha di beef ka last album a devela leyi ni swo yi hlekete khwiri mkhulu so i zama ku justify although the post in vanhu nga ri ku tivona Zitha I kind of like feel like there's something he did here. I think mina sort of befe family ya Mr Post a ni swi tivi mara mina I think Demon lo Zitha ni very famous munghana wa yena but I think the guy I befe something xi nga fa xi touch Mr Post family related ngopfungopfu loko ri a nga lo ti rhuketela there is something he did. So as we can see here, Jeepy Khatapila posted those pictures. From my understanding, I think Zitha posting the picture that look account here, so that there is a speculation. Of course, my analysis, of course, so hi sweswo na ta ma-update hinkwanya se loko ti nghenerisa ka swilo swa fike nga ti nghenerisa ni tino yi ta lava yini la so loko ra mi nga se zama subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Manani wa tintswalo abahlabeli langsani va monya abahlabeli langsa